Mubunge wa Manyatta nareretie mamekarika maungumania maria makwerekana ni mambirite kuonekana kiri thirikari ya Kenya Kwanza. Mukonji augite ni untu wa nthoni muno na Kenya yakiao kuona Mukenya akerutaniria ni kenda kuriba ugoti na ciumbie inu cokethie kiri mibuko ya antu arume mamwe akina uritie Rais Ruto kwaraithiriria uria wonde uria kagwatikana ayite mbia cia mwingi agutunywa agitikana akurutwa utongoriani. Boniface Mongera gatubesio ikibinya na kinyambere mwaka jomojo utongerejo Kenya Kwanza jo kinyira mothia ungurumania na ubete tubumete nyuma kirikiri ripoti ikiro ne nyambesha nkabo ishirikene kodhuri ikiura kuma kiri ministry parastato nenyo bisini ne chadhirikare makareka jaja najo jaronekana ukarekania kayitene kamwe nende kithire thirikare rya kodhuri kiongero goti gukorokera musonjo finance bill mwaka jo 2023 ontu burandikire ndege kingi ukara ya shuri atere isha embesha no gotubungi bakwedro bakiro baite ari arume na kapara banenkeringo ithirikare bo bakororia ko bakororia John Gitonga onto Mukonji mubunge wa Manyatta nene kontembo rono kya makeyudi netekere tene wa thirikari ya Kenya Kwanza ne chirenganirite obubugana ngurumane baba inge na babana ndibo Rais Ruto batere kwethurethirania abo mbere ya Kenya bambiria kugita ugoti niko kwa institutions ile ivetwe mandate ya ku prosecute corruption ikoro institutions ira rutawera na karoge reke rutawera haraka reke ikoro ikinyitando ikosa mbesha ile iraitwe na ikanikova mundu cio njera no ningienda ko expecting nyando aria mavetwe roles nene thini wa thirikari makoro mataina tama na mundu oneka ina tama His Excellency the President ambe a crack the whip mbere ya nginya tumenyete as a common people. Mubunge Gitonga na ete obairongo atanwe Kenya Kwanza kumakirikiri mangoshino imente gategate kwa thirikari ya Kenya Kwanza ni ujurite mikoro mingi barabikorokete na bibiraja na bare ya kwegerwa maendeleo ya kethro jiroto ningwenda kuvesa na onyo mbuge wega muno watorera ya mare vivinya negetha tureve ugoti watorera yere vivinya chini mundu akegucanginya takwa musara wake utigitwe zero nirenda kuga kuma kuria guru thirikari ri kuthii nginya kuria nthi vaivata ya thirikari yonanie prudence thini wotumiri wa mbeca cia mwingi rasima tuone kukigeria kunyinywa masivi kuma kwa executive kuria kwa presidency guka guku kwi thini wa National Assembly kuthii gwi counties tuone andu magikindia musivi nigetha mbeca cia mwingi ikoro igitumika wega bunge neneneo ena mwanka kimekera kingi twitite kwethurwe kurokia kana iringania nthiguru musonja finance bill onda pepe ntu kwerojo kwethurwe kirone house business committee ne banganite musonja jojo joithire jo kiambire rugendo jothan reading thina iria wivonene muno ni gukorwa ati wana tugitagia mbeca gutie mundu akenaga ithare ria retua kanyamu wana ugitua kanyamu thini wa nyumba yaku mundu ni eguzaga takwa karauma lakini ni kawaida mbeca lazima itumike nigetha ivote kuruta wira na tugitia mabarabara tugitia mathibitari tugitia NHIF icoke 300 tukiuga lazima imwana cietu igie mawira maundu monthe mangikika only ithare ria thirikari na mbeca cia gutumira koguo finance bill 2023 niyo irainda maundu mauma mbeca nke report Rantosharu TV kuma jakenginangine nekineke mushuje Nairobi mbita Boniface Mongera.